Agteruit vir Van der Merwe wat net die bal kan maar beester en nou is dit omgeklip. Is Leskin Samuels. Gaan hy die spoed hê? Leskin Samuels. Opportunistiese spel, pikkie bal van die grond af op 'n fout. As 'n ouer fout gemaak en hier kom die bal uit, 'n beweging van 'n Merwe wat die bal verloor en dan is dit opgepik deur Leskin Samuels wat wys hy het spoed en hy het vaart. Omdat die ondersteuning te stadig was, maar van 'n ander van 'n rigting en is dit Olkers wat dan sny in die agterlyn. En Shaw weer eens. Brilliant injection of pace. Bam! Oh, just love it. You can't stop it. You can't buy it at Pep stores. There's no talent available at your nearest Pick n Pay. Gebruik hy wys. Hakskere vir die verdediging. Is dit Jacques de Klerk en nou in die hande van buitensentrum Abdul Fischer. Trap so een man in die buitekant en in die hande van Burlo Perrin heel agter. Van Aert hier Strotsteig gaan kuier in die hoekie. Hier kan ons sien, van amper op 'n eie kwartlyn. Goeie werk daar. Daar kan ons sien is de Klerk. Goeie werk deur hom in die lang paas. En dan het hy op die regte tyd Perrin stuur hom hoekie toe. To the middle they go. Griesel gets it to Van der Berg in the middle of the field now. It's Alex Potgieter. He gets over the gain line in a short line. Mainkies with a line break and he's got a clean pair of heels and him. Gets offload on the inside. Brett's going to finish us. And this is quite a phenomenal try by Boland Landbou. He made that first breakthrough and then it's just how the supporting runners come through. There's that man, number 9. We spoke about him, Jaden Brits. And he mops up like any good scrum half. Always in the mix, always on the shoulder of the man. Toe vir Savage weer terug binne toe vir Bernardo. Hier's Bernardo nou. Kan hy afrond? Kry die aangeweg van der Merwe. Hy's daar. Oh, so naby. Ja, hy het hom. Van der Merwe is oor die lyn sê die skeieregter. Sien nie so uitstekende werk. Hayden Reuters kry die aangeweg binne toe vir Grant Savage wat sy aangeweg kry. Siarens wat ek goed doen. En van die grond af gee Bernardo die bal vir Willem van der Merwe. Baie uitstekende lyn van Lamont Paetjies. Lamont Paetjies, 5 sakskere vir die verdediging. En hy's in die hoek. Net oor is hy die skeieregter sê Lamont Paetjies. Hier kan ons sien weer 'n beweging. Groenewald, mooi gewag. Mooi die verdediger ontduik 1-2 verby. Hy ken net een pad. Dis die lyn toe. Hy probeer verdedig. Ongelukkig te laat. Ja. Voete wel hanteer gebreek word deur die plaasvervanger nou in die hande van heel agter Lamont Paetjies. Of verskoon tog Burlo Perrin. En Burlo Perrin wat oorgaan vir 'n 3. Hier kan ons dit weer sien. Wag vir die man, trek hom. En natuurlik Perrin wat al agter die doellyn gaan kuier het vandag. Sy tweede een vir die wedstryd. Nou gee hulle die bal lig, dis Monumentus waar hulle gevaarlik is. Ingesny van 'n Westhuizen. En die doellyn wat roep. En is Ruan genis. Yeah, we have another look at it. They go out the back. Just brilliant passes all in front of the players. This was the try set up there. And then the big winger just bounces over the try line. Het hulle tyd en spasie en die bal doen nie werk. Kry hom by die punt tussen January. Vind die aansluiting. Shaw! Dis Shaw! Oh, pragtig Shaw! Met 'n hele aantal Monument-spelers rondom hom. There was some fantastic feet in this build-up, just boom, boom, waxing, then keeping the ball alive, and then a fantastic drawn pass in the speedster, taking it home, Shaw, saying no, I will not go down, and that's a brilliant score. Brett comes to the right. Potgieter can't hold on, cleaned up by Pieter Berg. Again to the right they come, the other brother Ox. Finds the outside, he's into space. Jaden Ox, will he go all the way? And surely he will do that. He one-ups his brother and he scores a try from nowhere. Well, again, Brett with a very good feed finds his man here in Oaks and he sort of fends off the first one. Then he pinned his ears back and then the step off the right and the man didn't even lay a hand on him. In he went, unopposed, under the post.
Brits out the back. Berg, space on the left. Ox, one to go. Keanu van Boer, he's going to cancel all the way into the left-hand corner. To finish this off, again, was that time Van Boer just simply ran into the corner. Mathias Prinsloo. Is hy bal vasgehou daar. Nee, Schaffner. Hy het die bal. Schaffner wat 'n klein gapentjie sien. Skeieregter. Op die spot. Nou kom die bal uit Kian. En is Stoomka, die groot binne senter wat oorduik daarso. Besie. Ja, Stoomka wat daarso sy Olivier hardloop. Op die voet word hy geplaas in die hande en nou is hy binne toe getrap. Daar's ondersteuning en Juris gaan reguit deur onder die paal. Uitstekende 3 vir ATS Drosdey om die wedstryd terug te trek. Hier kan jy sien, bitter goeie paas deur Jacques de Klerk. Wat Caden Juris onder die paal stuur. Direk. Dis wat hulle gewerk het na die openings 5 minute. Word die bal lig gegee en maklik kom hulle oor die voordeellyn. En nou is dit die teenaanval. Baie gevaarlik en gebroke spel. Tylo is Just an unforced error here from Niall, and that's all has needed. That's a brilliant decision, must say. The presence of mind to put the ball on the foot. Understanding that there's no one in the backfield. Nou die bal wat op die voet geplaas word deur Groenewald en dit word daar gejaag. Die regter veel Hugo Snyman wat oor die doellyn gaan kuier. Vinnige omgekeerde besit. Hy ken hierdie wind presies. Hy bly in Pretoria het nog nie sulke wind gesien nie. Daar kan jy sien die skoppie. Bal wat regop. Hugo Snyman een pad. Nou net binne hulle 22 meter lyn val hulle weer aan, maar dit word opgepik deur linkervleuel en 3 keer stryd op van Affies. Hy is reg deur en net so maak Affies weer die gaping groter. Hier kan ons sien. Goeie tackle uit die bal uit. Daai werk was gedoen deur Nicolaas Grobler. Lewende gou Lamont Baatjies gee binne toe na sy slot Elvin Jansen van Vieren en Elvin Jansen van Vieren. Wysaakskene vir die verdediging en kry sy eerste 3 van die wedstryd. Hier kan ons sien. Mooi beweging. Groenewald weer. Aanspreek daar. Hier kom ons nou weer vir die bandjies. Toe Edwil Jansen van Vieren. wat ingehardloop het daar sit Albertus en Olkers daar die boks bring en dan trek Olkers! Oh, Olkers, hy's definitief hierdie vier. As we can see here, brilliant change of direction from Albertus again. And Olkers, there we go, just a mismatch on the forward. I see a boot bouncing there out. Olkers over the try line, boykie. Nog so net so oor die 10 meter Groenewald. Pas op vir die man Groenewald wat die halfkapping slaan. En dit is Divan Fourie wat oor die doellyn gaan kuier. Hier kan ons sien die breek van Groenewald. On the right hand side, he's got gas, he's got men on the outside here in the form of David. He beats his man, he pops it up to the inside. What brilliant rugby, excellent rugby from Boys High. Brilliant stuff, finished off by Liam de Villiers. This is the back end of it. Good step inside, the offload is good. Liam de Villiers, like any good scrum off, and he is a quality scrum off on the inside to support. But the amount of skill that went into this try here, just outstanding.